Meghalaya SSA School Association MSSASA Central Body haka jingalang paipa kala long hamadan malki haka singing kong kala shimya karaya minjur lang ban file da ka review petition ban challenge ya ka hukum jang ka yeng bisha Supreme Court bala penmi haka shitrek unailor ahjabsan babaro ginoi kai ki haban pass ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test haka ba nakalyang ginoi kai baro kila penpaw ya ka jingsong kia nakalyang president ka MSSASA uba Aristotle Rambai ulong ba nakalyang kinongkit kam ka seng haba pai syakani ka hukum la snowday ban pai sa baro ginoi kai ban ai ka jing menjur ban challenge ya kini ka hukum wat la snow tho bakkan kta ya ka jinglut jingsam kum tau loong bakum kinoi kai omla ban shushong klikti halor kini ka hukum namar ka nie ka hukum haka jaka bakkan penyat syakhaman Henry ka yat penban syadin ulong bahagi snem baladem bapas ya ka Central Teachers Eligibility Test omdan kam shu banyak kon ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test bat ka nie ka day ka hukum ka Supreme Court haka arsan tereg unailar arhajar pho bat ki badan kampanile ya ka MTET kilong ki badang hikai leni shwa ka snam arhajar pho kumta uloong ba ka penmi sendat ka Supreme Court ya ka hukum ka ba shitrek ubanai nailor arhajar san ka baong babaro kinoi kai ki hapan pas ya ka MTET kala wanra ka jingsong kiai baro kinoi kai kumta ka seng hadin balaya selong bat ki nong yasad an la shim bakarai ban ujor ne challenge ya ka nie ka hukum da ka ba file da ka review petition hakabai dei bat ka ne ka Supreme Court ruling kabala penmi da ka Honorable Supreme Court haka shitrik jong 9 September arada pusan kabala ong ba baro kinong hikai kibala don lupa haka kam Tihab ban pas ya ka Teachers Eligibility Test tata kani number 1 kabaar ka Honorable Supreme Court ka ong bakiban like banyele ya kani ka Teachers Eligibility Test kidai gitu kinong hikai kiba ka service jongki ka sa duna ya ka sansnem ka less than 5 years kung kita kinong hikai kinong don kam ban pass kani ban clear ya kani ka Teachers Eligibility Test kabalay ka Honorable Supreme Court kapenmi ya ka verdict ka bagahong bagito kinong hikai wad nada ka retirement ka jongki ka bakin karta bakin shongthai kanday less than 5 years Henry nada kiyale pag na ka promotion nabanta jongki ro kalong mandatory bagi haban pass ya kani ka Teachers Eligibility Test nanta ka Honorable Supreme Court ka ong baparo in service teachers mungkin show ya ka service joki lagi hikai apo lipo sopos nem mungkin show ya ka service kanong ila don ban serve kung ki teachers Henry ki habit ban pass ya ka Teachers Eligibility Test lem kumta unweng kam yaki kapor ba ka Supreme Court kalabo ban pendep kadai hapo asnem nado shitrik September 2009 kabamud hapo shitrik September 2010 baro ki in service teachers kidai ban pass ya ka Teachers Eligibility Test kawai ka bang akwa ban pensay hamle ba kani kam ta tangi kuno hingga SSA kam ta salansar ya baro la kidai ki ba hikai haki government la kidai ki ba hikai haki ad hoc kidai ki deficit wat kini ki be hikai kung ki private teachers ro kanlong applicable ya baro koi kani ka ruling jo ka Supreme Court kam kita kata kani number 1 kabaar bon kino hikai ki ya kurmal chingut kai kani ka Teachers Eligibility Test
Kadon jingya per ni bat kanika Central Teachers Eligibility Test bat mangi ha Meghalaya kabangi ang Meghalaya Teachers Eligibility Test. Ngi na kaliang jong association ngi pensyai Shopee ba kamdon kanika jingya per apdeng kanika seated bat ke MTEC. Kasitat kadai balong applicable hagini ki school ki baranda ka central government, but at the same time kalong applicable hagini ki school ki bapet ban penyai da ka state government. Kapamud lada pila pas ya kasitat kamdon kamsho bapindang appear biang ya kanika MTEC kata kadai number 1 ko pihak bansyai. Kasitat kalong equivalent bat KMT. Nadapi pas ya kasitet non kam show bandang appear ya KMT. Nalor ba ka quality juga kan dei hagini ki school ki baranda ka central government kan longro applicable hagi school bapek da penyai da ka state government ningilaban ong ba da Meghalaya government. Nangta ya kito ki bang pas pat ya ka sitet kalong bandetri bang iha ban pas ya kanika Meghalaya Teachers Eligibility Test. Ka Meghalaya Teachers Eligibility Test. Kalong bandetri bah ban pas ya kanika exam khnang ba minne hakakam kapkum kajing ong jong ka Supreme Court. Tarai baro kino ikai kila syai yang kebai dai berkini ki abli ki benda lai syai kecingkali ka bumi benda kalong manu ba syakta hane syakta gomen ne syakta mangi kino ikai syakta gomen ne syakta no ikai pura no ikai kane ka verdict jong ka Supreme Court ba syakta direct dai mga mapi kino ikai. Hatungi ngin suhun ban susong klikti. Ngi suhun ban susong klikti ban suap. Ya kai baga government kan de hoy ni suto ka government kala ay ka assurance. Henry ngi kinong ilang bahakmat jo ka association. Ngi song kia ya kan ka kam. Ngi la persang ban ya phone ban ya kontak ba kiway ki association kung ki 4 teachers ki ad hoc nulung ngi ya keren. Nginong kumno ngin ya ya kanika kam. Kiyo nginang don pidang ka pakat ngin le kumno. Dengi na kalian jong Meghalaya SSA School Association. Hadin bangila ya shem bakini legal expert. Kira ay kejimut ba ni dai ban. Challenge ya kanika order jong ka Supreme Court da ka file ya ka review petition. Balay bing hap challenge kalau kebalango ba kasin ke balukong ba kanu ka order ke papas kan pai syadin kan mereka nadin barabon ni yo snya kanu ka order lani kanu ka ain papas ka mereka nadu ka ski papas syahmat Henry hakani pat akabay day ba kani ka Supreme Court ruling kabala pas hakasitrik jong September arja kosan ka mereka syadin. Kumang menim don show kata ka length of service lang hika lipo sabos nemro sa bansong thajlo hak yale ya kami ka MTEC ngimtip ka Supreme Court ka pension dor ni ka bisar kumno ba ban pas ang itay exam ba sisni kan ray ya kalaway jong mo hitay tinata daw ngi kino ilang mga kman nila shim ya karay bang inong ba ngin file yang ka review petition hakabay day bak kani ka verdict jong ka Supreme Court kabala mi haka sitrik jong ka September 2000 Baliya kani ngilayaray bang yong ba ngin ra haka general meeting bang yo ya ka jingi menjur lang tang mangi kino ilam kibabila jid hakman ngin la ban shim ya nagaray namar suto kan kita ya kacing duk cikset lihat banra hakmat copi bang yo lang ya kacing menjual ngakwaro ban pensay hakmat copi bang honorable Supreme Court kala shim
Yang ni ka verdict dah ka ba ka pensiong nong rim haki atli ki benta. Kepada kong kadai ka NCT notification 23 August 2010. Bak ka ba kadai ka amendment yang RTA 2009 House Name hajar kat nyo. Bak ada pipet yang kadai ka amendment jo ka RTA House Name hajar kat nyo ka central government ka amen yang kadai ka ong. Nagbenta ban pen scam ya ka service jong Nonghikai baladon lupa hakakam ubom pat pendep training on extend ya ka po sa south nem akadi siya kila lessons nem kata nalu open trika me ka RTA ngado shitrik April ada shipo hado live waiting March ada katsan Henry what apo ita essence nem dang bon ki state ki bom pat pendep kini Nonghikai ya ka training kaya kata ka training kada ka DLF dan DBF untuk biar ka state Meghalaya ka semua tikai ka bajian ka liang ka state Meghalaya ro ka tho sa central government kiwai ka state ro kilaya tho baka parliament tani ka government of India kala shin ya ka rai ban amen ya ka ni ka RTA house name hajar kanyo ban amen ya ka section apulai jong ka RTA ban hakani ka amendment kilong ban aipo sa south name ban pendep kata nado kasitrik April hajar katsan nado life way trik ubnai March hajar kat kendai kani kalayai nade black amendment Bakila pa si state baro koy baki state kila de penle ya kani ka dile baki bon kilo hikai kila pa si kani ka training parang niro kila sa dokumen ba o ka sorka kan le makat ni kila sa scam ya ka kam henry ka Supreme Court pat ka ong ba namar ba ka central government kala de amen ya kani ka house nam hajar kanyo ka ba ong ba Baro Nonghikai kepala don lupa hakakam kihapan pas iaka minimum qualification katung ka NCTE dated 23 August 2010. Balada pipet yang kani ka notification kamut ba katun tubro pada ban pas ya katte.